Mila matadva tayo ti master control ni Dennis Sabellonara. Kasta mo ton ti TV site TPN Channel 13 ni John Vincent Gumintong. Ngumay mali nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad itamray dayaw apagtengan nyo. Babaan iti dahito yung programa na paulwan sa miwingayog kinandani tilukanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan na Mang Kevin kinmang pasangbay kada sinurat yu abon nagtilandani yu anakay palaunan ti mensahe kada patigyo iti biyag. Ingkasta mo tin nagipapagayam yung unayat at umartarabay tila ito'y programa. Mabalin mo ng daw ninyo, kita kuminyo ti live Facebook, tiri si TV Radio Tiradpas. Kita tingarod tumuna, panglukata sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Sabong tatap tapayan ka wadang tulak ko kasikat liwaliwanan uray no di nakayaten ayaten katulak ka uray no matayakon lulakit di taagbiyaga sabay napadpadar sa tinaligos narway aluluwa napanas
Dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, yung tagibasa ti bulitin ng Danew, hasta mo tin nagit kablaw yung kuminyo ti live Facebook, ti di certificate, kablawan tayo muna, tayo papagayam tayo na yata tumartarabay, ti dahil ito programa, kita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Orcang Runan, iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a programa. Dagiti kayat na mga reward installment na motorsiklo at tuyen ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Nya pa ito rurahin nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaruwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Noadda lagi sa Solid Studio, dagitay mo tawan ang plano mga iruwarte motor na noadda tamamuyo kayat na tagkamotor, kuyogin nyo lang umay to opisina ni Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Noadda ti agur oray 1,000 pesos, agon ko na ti tunggal at makuyog na a customer. Noadda ti Solid Studio tumawag, tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo tinadakamat na branch office ng Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo lang tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Ugyo ti Radyo ti Radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, pinaisim mababalasang sa opisina ti Ron Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makaruwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration kay requirements to valid ID ken may salang ako mikar. Dagiti mo at nakabaylon ti motorsiklo da ingkay alayan na kita original ORCR ti motoryo to opisina ti ng Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagitasan pa'y nakaala iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 agpababa ingkay alayan uniklem da opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko tulong kitay. Xerox copy ti ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Ala papagayam, kumusta kayo? Idi kalman, di rabi. Talagay tupak na ti permi ti nakapigpig sa tudo, medyo napaot baset. So napalamisan taglawlaw, kita damat, bara-bara na lata. Kita tingarot ti pamalagip manipod master control. Still I love her. It's getting late.
What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today ako sa payout ng dato ng programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapusakitan. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos ito amin na pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napanunod ito presa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan ng program ng AKA. So, dati AKA ako ay sa kabalo ng programa ng DSWD and dito ako at dito sa bali na mabalik na makaawag ng financial assistance. Welcome to this historic Adan sa kapulgot siyam minutos, kalpasan ti oras ng lasais. Kitpablawan tayo rin na pagayam, Rosalinyangan ni Lizel Ramos, si Tagaja Valdez ni Mia Arias, kay Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata sikin Candon City. Kastamutin karapagayam, Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bibi Murao, kastamutin ti Villanueva family, Puntawi family, Venezuela family, ti Barangay Partong Trib, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jocar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, kastamutin dagiti Barangay Tanod, ken BHW BNS ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo di Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donaldin Ortiz, Ronami Ortiz, ni Durecho Ortiz, Kenelio Gardenia Ortiz ti Barangay Nagsabaran, Sor Balawan, La Union.
Kastamot kablawan tuyo ni Pagayam, Bin Saludo, Bit Saludo ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Astaw ting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Kiniana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mga ni Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marlene Pariñas, Perlita Kodjamat, Juan Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kastamutin kada barangay, Captain Idoncio Banwa, Barangay Kagawar, Arcadio Gumalyo, Ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocos. Astaw ti Asinyan, Rondelia Group, kas kada Pagayam, Alejandro Colas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara, Ginatang, Enrique, Bakdayan, ti Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocos. Kablawan tayo mo na Pagayam, Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Anabel Tumayo, ni Marlene Antulen, Herminia Ramos de Barangay Kalitong Borgos, Ilocos. Astamutin Karapagayam, Ediboy Lobendino, Emily Lobendino, ni Melchor Lobendino, Angel Lobendino, Rogelio Ligaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Alilum, Ilocos. Kablawan tayo mo na Pagayam, Dionisio Dakanay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Tingastamutin kada Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocos. Astamutin kada Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Cuico, Jeffrey Cadorna, Mindapalo, John Byron Berelio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidka, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marcia Armila Olbinado and family, Mr. and Mrs. Gloria Olbinado and family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro and family, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Nitido Olbinado, Edwin Olbinado, Astamutin Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lodi Castro, Novina Castro, kinaamin na family, Olbinado, Orpiano, Ordinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo pa ni Delia Kidangen, ni Dio Kidangen, ni Ricarda Calagis, ni Roslyn Calagis, ni Ronaldin Dongpain, ni Rialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Ingastamutin kada Pagayam, Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Kiniribain, Tinon Philip Marketing Corporation, Alamino City, Pangasinan. Kastaw kablawan tayo pa ni Efren de Castro Jr., kina Efren de Castro Sr., ti Bagani Obog, Candon City. Astaw kin sila mi Romero, ni Cardi Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, kin Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Astaw kin Rosalyn Garriga, Rinalyn Garcia, Roma Mitoquero, kin Edmond Gamata, ti Bandayuyo, Ilocos. Nablawan tayo mo ni Adela Rivera, ti Green Valley, Baguio City,
ni Julie Navarro, ni George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia Ortega ti San Fernando City, La Union. Astamot ni Malua Baya, ni Magda Eleo, napatot San Esteban ni Locosora. Ablaw na itong nagapo kinipagayam Carlito Estranero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Locosora. Ingkastamo ito nakablawan tayo ni Ili Tihada at Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Itating nga rin tumunada niyo, hintay basa nga naggapo kinipagayam ang Rakuya, ti Lantag, Santa Cruz, Ilocosora. Ti Daniw na Paulwan, Parparmatan ni Lailo. Naganinaw ka, tuy parmata, anak nuan ti Lailo. Anagparangan tanagsaway, singin nakalid mo. Inyabrasam, dagita nalamuyot tadakulap mo. Tiawan dua-dua, asim mangbay, tito'y silong ko. Ararapapag dagdag parangam aldaw. Imjak ni namnama, dumteng anagalawaw. Dagiti arakop pamatig mo, kas manasok ka nagpukaw. Diyakon masarkadan, kitsiyakon tinagam ang mangaw. Dahil di pasit ti aldaw, anapalabas ti biyagta. Jak may waksi ti lipat, uray kaknungata. Tada tanda, alagip pinagbaitanta. Anang tud nakana, asaam ti sinagrap ko kinka. Uray bulan kintabun ti aglabas. Uray jak mangigan tatiumek kinarasas. Uray agawin na ni panubok ti manasanas. Aganinaw kalata. Tuy parmata pasit tinaglabas. Tulay ta ti Daniw na Paulwan, parmata ni Lailo. Managapo kinpagayam, ang Rakuya ti Lantag, Santa Cruz, Ilocosora. Kita timot na rod ti Maysa Sunata, ay may pakuyog ti Daniw na. Daliang man, kita matampa pagtiyaga. Tuy puso ken kalarwa, agrupay
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
dapat sa 48 minutos. Kasangwanan 2 oras. Alas 7. Ikablawan sa Roda Pagayam, Albert Cacho Almasan, T. Pilar Abra, ni Raymond Cadusio Tambulugan, Narbacan Ilocosara, ni Eric Paulo Tipawa, Bigan City, ni Lester Tilaplapog, Delia Bisosa Abra. Kablawan tayo mat ni Roderick Saldua, ito na narito is watching with you. Good evening, sir. Hasta king kapagayam, Roderick Saldua, naimbag nga oras kin kanitom, tiday tuwingin ka, para buya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Hasta king Legend Alcantara, naimbag ang malum tatang, kablawa man ni siyaon, madamay ayam na dito'y SM. Atención, kumusta siyon? Maglaro ka lang dyan. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, and Mr. Miss Alexander Limon Sr. In family, and George Jojo Toledo in family, kin Punong Barangay, Irenyo Calip in family, kinaamin ng barangay officer, ti Olo Norte Santiago, Ilocosara. Ablaw na ito nagkapo, in barangay Kagawad, Wali Limon, ti Olo Norte, Santiago, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mario Barret ni Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Peche Guerrero kin Barangay, Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosara. Hasta mo tin Kinamor sa Libo, Lorenzo Lawage, Julieta Lawage, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Jubilito Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na Ariel Ilopre, Mariel Ilopre, Yolanda Ilopre, Roel Ilopre, ni Manny Linison, Lilic Linison, Elia Ison, Daniel Orbos, ti Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo kinapil ka Bislan, Andaya, Abilina Lacomas, Magday, Ardi Abilan, ti Barangay Gitong, Galimuyod, Ilocosara. Kablawan tayo mo ti April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangil, si Rubang, ti Barangay Ambid, Candon City. Astaw kin Roli Gabaldon, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosara. Astaw kin Richard Chaan, Dorsalan, Suyo, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Barangay Captain Pedro Obwan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Kendores Ramirez, ti Barangay Mabilik, Sigay, Ilocosara. Hasta ti Milani Kabanban Marsan, Kelvin Ganadin, ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankie Almirol, Chopilo Bagoyo, Narciso Abasa, Nestor Maera,
Kenjani Pikwa, ti Bangar Hispan Radio Group, Bangar La Union. Ablawan tayo mo ti Jovelin Gawat Salun. Adelina Bugasto ti Barangay Darapilap, Canton City. Hasta kin Edwin Asorin Bisquera, ti Bangod Abra, ti Tismina ti Abgaburaw, Burgos, Ilocos. Hasta mo kin Bobby Gorospe, Daria Baba ti Barangay Pidpid Santa Cruz, Ilocos. Ni Mark Anthony Gratuito, Efren Di Castro Senyora, ti Barangay Villarica, Canton City. Hasta pa kin Bernardita Libaton, ti Barangay Bognay, Canton City. Ablawan tayo pa ni Janisme La Chica, ti Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Cesar Vallejo and family, ni Vince Inigo Sr. and family, Ryan Vallejo and family, Kalangigan Sikin, Canton City. Hasta pa kin Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jeneline Navarrete, Ladia Mures, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingaro ti Dani yung intay basa, managapo yung di Serbaysa, ti Claveria, Cagayan. Ti Dani unana paulwan, naupa yun ti Reknak. Kak nun tungata, tinakilulungaw, natinubon ti bagi, tiyado nga raraw, saning inila dingit, tinaldaw-aldaw, talnat panunot, siyak ti mawaw. Kakno nga ta ti sasangbay, dagi ti arapaapan na ilibay, adda ka di may paladaw walang ay, binubukod ko latan tiliday. Asibayin na kadi hala, nung naupa yun to'y reknak, nabayagan ngay nak sinarsarak, ngem maging gaita, uwan pa'y ladawam manakita. Timangada kiti tangatang, baring kunak, nusikatan may matangan, sa oray no lawit mo man, tiag parang, mawan ka, awang kalat tapiman. Suray tati Dani wala paulwan, naupa yun to'y reknak. Managapo kung diserbay sa Claveria, Cagayan. Hindi ito'y tada sa Jai, Taguig City. Kita timot na rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Hanayan asam ikikita ken isen mo. Simula tay bituan amang lawak to'y lolo ko. Balik na pilauray, puno apa na gayat mo. Tasyak tay ay
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kat kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga orean niya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunin dagito no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa unlado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. At dapat 2 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo na pagayam Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Baruga, Miriam Corbito, ni Sunshine Sumakyab, Danny Del Rosario, ken John Balucanag, ini kita amin nakakadwari ni Claudine Nestora, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocos Sur. Hasta mo ting Richard Buster Sergeant, Arthur Passion, ni Cura Passion, Kati Passion, ni Cicalen, hasta mo ting Barangay Captain, Mr. and Miss Rubin Mamaklay, di Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Bet Alcantara, Domino, Elisa Cortez, Fordelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melido Dapiawin, Kini Clarita Domingo, Tisitsu Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos Sur. Hasta mo tin kadapagayam, Willie Romero, Pinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Mr. and Mrs. Berelio Fredelina Domingo in family. Mr. and Mrs. Binamin Brenda Rantin family. Kingastamutin kin Mr. and Mrs. Elio Marpes Domingo in family. Ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Ablawan tayo mo ni Ben de la Cruz,
Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Hasta kay Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mutin Grapagayam, Mr. Mesa Brahma Balos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, hasta muting and Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Gregorio Abalos and family, de Barangay Sabangan, Pingan, Burgos, Ilocos. Ablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Julita Gakutan and Gakutan family, ni San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo at ipagayam, Matri sa Gaboy, Dan Albertanga ni Lucila Ilgamo, Busang Reclusado, de Barangay Rubio Galimuyod, Ilocos. Hasta ken Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, de Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Mablawan tayo mo na pagayam, ang Elisabon Selection and Family, de Kaparwan San Emilio, Ilocos. Ni Marie Valdez de Patak, Burgos, Ilocos. Ni Angke Malano de Bangar, La Union, Delia Dagnot, Kasilagan, Banayuyo, Ilocos. Pinisali ko Jamat, de Santa Cruz, Ilocos. Hasta kay Leni Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocos. Mirela Marcate kay Marin Salcido, Ilocos. Kay Marcel Bravo, kay San Tiburcio Salcido, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Mercy Gabaoran, Ira Crisanto Erickson Keynes, Manuela Keynes de Barangay San Nicolas, Candon City. Hasta muting la Mr. and Mrs. We are Myla Garnasi Gawat in family, de Caterman, Candon City, na Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in family, kina Arlene Galon in family, de Barangay Waigdaya, Candon City. Mablawan tayo mga ni Florante Gramahi, ni Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat, ni Silgawat, Lawrence Gawat, ni Barangay Paterman, Candon City. Hinggastamutun kinipagayam, Brenda Lopez Ariula, ni Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lose Galleso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominador Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Chupilo Balvin and family, Guerrero Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Ruben Kodjamat and family, de Barangay Langigan Sikin, Candon City. Hasta mutun Karapagayam, Susan Galutan, de Bagani Campo, Candon City, Nininaw City, Barangay Aterman, Candon City, Eric Saldua, de Barangay Amaraw, San Narbacan, Ilocos. Kinelaria Kisay, de Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Hablawan tayo pa ni Victor Abaya, de Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocos. Ni Dayan Cortado, Kalawan, Candon City, ni Ria Palya, de Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos. Hablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Bene Violeta Alcantara and family, de Ansar San Esteban, Ilocos. Ni Gina Linmina, de Barangay
Cabcaburaw, Burgos, Silocosor. Astaut ken Dennis Madriaga, ti Bangod Abra, Augusto Mico Alurina, ti Suyo Ilocosor, ti Angel Arsina, ti Habor Narbacan Ilocosor. Kablawan tayo pa na pagayam Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Royal Kamat, Ricardo Sabado Corroy, Santol La Union. Kastamo Tinsera Tobia, ni Charlo Taglosolo, Oliver Kojama, Tin Family, Ti Makawayan, Burgos, Ilocosor. Kastamo Tin Karapagayam, Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, Nigato Reyes sa Tokepa, Luba Abra, Ilmagilin Monses, Tamak Bilyad Visosa, Abra. Kablawang Taypay ni Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Bureta, ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosor. Astang Tinebi ni Canora, Eduardo ni Canora, ti Barangay Patar Agno, Pangasinan, ti Lailani Rivera, ti Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Adlawan tayo para Mr. and Mrs. Frederick Maricel Combas and family, Pelimar Combas, Priscil Bilino Combas and Candida Combas, ti Barangay Gayaman, Loba, Abra. Itagtoy pa nga ro ti Pamalagip Manipod Master Control. Ako si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're sa walaki po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgidan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos.
Agmula ti bakawan, ken dagiti rumbeng nga kay kayo, nga mangtenggel ti daga, nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag, ang nakargaan Addan sa 10 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Dagiti interesado mga reward installment na motorsiklo at tuyin ti Rose Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayan. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagitin mo tawan ang plano, mangiruwarte motor na nodata mamuyo kayat na tagkamotora, kuyogin nyo lang umay to opisina, si Royce Grove Don Philip Marketing Corporation, tabdati agor oraya 1,000 pesos. Agun gunati tunggal at makuyog na a customer. No dati sa Lutsudio tumawag, tiday to yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumsita kayo. Karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan Tilanbang, sa Polin Tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy Bagayo nangagyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo, ang kakapintas kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maala yung mutlang di 1,000 pesos no makairuar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years L2 registration, ket requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti mo't nakabayad din ti motorsiklo na ingkayalanin dagiti original wara CRT Motorio sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo karagdisaan pa yung nakahala. Kasi plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 agpababa 2014 ingkayalanin winiklaim sa opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko lang kita Xerox copy, Original WRCR, ti motorsiklo yung agraman valid ID. Kitkablawan tayo nga roda pagayam, Siri Alcantara and family, Marilyn Pitalke and family, Bilal Alcantara, Los Alcantara and family, Ismail Gabo and family, Mr. and Miss Robin Norma Valdez and family, si Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo tun kadapagayam, Albert Rapada, Ofreng Riquepo, Mr. and Mrs. Bolyon Organaban and family, si Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Pablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, si Poblasyon Bilabisosa, Abra, ni Carmelita Bilandres, si Piligan, Abra, Anali Asuncion, si Bangad, Abra, Lorena Divina, si Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosora, si Miriam Braceros, si Pakang, Santa Maria, Ilocosora. Hasta mutin kadapagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Aira Garcia, si Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Hasta mutin Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo,
di Santa Emilia Carta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, di Barangay Bagani, Gabora, Andon City. At kunani, Mitoy Doliente. Good evening, Idol. Watching from Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Mila, kumusta kaya amin? Sa Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kang Runan, Kinipagayam, Mitoy Doliente. Una mo ni Tony Boy Minusaba Palacol. Bag Rabi Maidol. Sir Kablawan man tiya amin. Aka barangay Katagador as Bawas. Ranyag Santa Lucia. Kay pragpista mita nga aldaw. Agyaman sir, Idol. Nagkapuray takin Tony Minusaba Palacol. Wala api fiesta. Kita Bawas Ranyag Santa Lucia, Ilocos. Naimbaga Rabi Kuya. Nagkapureta kin Brenda Lopez Ariola. Unamat ni Nemo Ortiza. Pakablaw man tatang ditoy. Baknutan Launyon from Family Ortiza. Ay kumusta kaya amin ito barangay. Ay sa Baknutan Launyon. Kang Runan Kinipagayam. Nemo Ortiza. Tating arot ti Dani yung intay basa nga nagapo kiniibi Barangan Pascual ti Barangay Porte Balatong Lawag City ng daytoy kitadra sa Jay Pagilian ti Hong Kong. Ti Dani na napaulwan Hiliw Kinsigga. Kabayatan tinak panagin inana. Agam mampayag panunot ko agmal malanga. Iti kinabayagan kadak ti panggadan. Agsisimparat linaon ti kwaunggan. Nasurukan na 2 dekada. Kadayok sidong patpat ke kapamilya. Agi turturod, agan anos karagitirig-rigat. Pagamaman jak magawidan, agtudtud lado alulwa. Gapot tiliw ko nagpaiduman. Barukong ko tay di makaid na kin nagkiba-kiba. Sigagar ko ngayon nakidama ka din na. Naglabuton dahiliw kinsiga. Gapuman iti parikot, isa nga lubungan. Ado nagti makalapod, panagbawing daga nakayanakan. Manginamnamas, na ititawan na matpasungad. Agtultuloyin, nagitinak iganwat. Suray ta ti Daniw na Paulwan, Iliw Kinsigga. Nagkapo kin Ibi Barangan Pascual, ti Barangay Porte Balatong Lawag City, Unday to'y katadra sa Pagilian ti Hong Kong. Itadtimot nga rod ti Maysa Sulata, angay pakuyog ti Daniw na.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga biti ng Guardian si Balbalayda, di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at nakupara na di kalaki victim. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ita tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kada yay. Pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules.
Nututubo makaison ati katulungat ti umig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir na pinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngayon ta kayang-kaya mo ito so makunak kita siya. Dati tableya sir, ready to. Dan 28 minutos. Alpasan 2 oras ng alas 7. Ket kunani Leonard Alvin Cruz ay ilaw. Ilaw Leonard Alvin Cruz. Nagparamdam. Ket kunana dito ay good evening idol dito. Kablawa kan amin nga listener kindagiti agbuibuya dito ay programam na Imbag Radio amin. Nga one labas na. Nagkapureta kin Leonard Alvin Cruz. Kamusta Alvin? Ayamu tata. Kastaw kablawan tayo ni Michael Alcantara. Nga nariman mo at nagbuibuya. Ti live Facebook, ti programa. Sa aming ayaw kinandani, ti Lucandia. Pablawan tayo mo na pagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata Tilintik, Banayuyo Ilocosor. Kastamutin ka na pagayam, Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Ligaspi, Galimuyod, Ilocosor. Kastaw tinelbe Solanyo, Joy Olanyo de San Pedro, Andon City. Ablawan tayo mga ni Glory Bayong Ibia, di Santa Maria, Ilocosora, ni Mansel Sibiliano, Takalina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosora. Hasta mo ito karapagayam, Lito Turalba in Family, Lito Turalba in Family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocosor. Hasta mo ito karapagayam, Perlita Mika Ironilla, Perlita Manzano, de Barangay Kaliwaki, Salcido, Ilocosor. Pendevina Rosendo, in family de Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Ana Kasim, si Butobot, Balawan, La Union, ni Sally Baging de Talimpugo, Balawan, La Union, ni Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Warlita Pascua Cortez, ni Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogudo, Tibugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, ni Marisa Rubia, ni Carlitong Borgos, Ilocosora. Kablawan tayo pa na pagayam, Rita Puro, ni Kabugaw, Ilocosora, ni Mende Loreta, ni Magsingal, Ilocosora, Edgar Marquez, ni Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan ni Ilocosor. Kastamutin Karapagayam, Daniel Avalos, Orlando Avalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, ti Langkwa San Emilio Ilocosor, ti Kirby Villaros, ti Matubi San Emilio Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido, Ilocosora, Astamot kanin Fredalyn Ortiza, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan, Marlo Nagbayani, Rodrigo Ticulaw, Claveria, Cagayan,
Hasta idolo mananaw ti Radyo Kalugaran, Claveria Cagayan, ni Lovely Angel Muken, ni Rosella Kawili, ni Pulaw Claveria Cagayan, ni Ninita Nibab Kanyinte, ni Binavista Claveria Cagayan. Pablawan tayo pa ni Duna Abungan, Lisi May Orbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Ashley Tumbaga Marcel Abungan, te Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Hasta mutun kadapagayam, Batot Las Igan Dawasin, Aimee Francia, Romel Francia, Jefferson Nurelia, Domi Nurelia, Luis Gannad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Gannad, si Concepcion Gregorio del Pilar Ilocos Ora. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. Edwin Leonor Curisma Alcantara and family, Pinalasin Santiago Ilocos Ora. Ingastamutan kadapagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocos Ora, Arnold Dueling and family, Tidasa in Arbacan Ilocos Ora, Espirito Salvador and family, Cabarwan Santa Maria Ilocos Ora, and Florencio Soleva and family, the Barangay Apatot, San Esteban Ilocos Ora. Astamot and Glen Veras and family, the Bangbangar Burgos Ilocos Ora, ni Alce Anceta and family, the Banglayan Narbacan Ilocos Ora, Anthony Dueling and family, Tabor Narbacan Ilocos Ora, Kenisone Calderon Montero and family Kinarean Narbacan Ilocos Ora. Kita tingaro ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit bisig,
at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today, apples that we pay out in that programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapusakitan. Isugamit nato yung programa na request President Bongbong Marcos at aming na pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKA. So, natin AKA ako ay sa kabalbalo na program. Ang dapat 20 ang minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan sa nga roda pagayam, Vilma Sullivan, in family John Sullivan, in family ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosar. Kastamot ng karapagayam, Edna Tolentino, Isilag, Santa Maria, Ilocosar. Erlinda Inorelia ti Arnap, Salcido, Ilocosar. Kastamot ng Princess Bulboro, ti Caburaw, Santiago, Ilocosar. Kini Venus Monte Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipe Bautista in family, ti Barangay Barrientos, Lona, La Union. Hasta kin Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin, Ilocosar, ni Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Hasta mo tin kin Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kaya kastamutan, ken Merlin Oma, in family sa Mang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mga ni Renato Ting Orden, Brenda Tabor ni Selen Rivera, Tortiga, Bapnutan, La Union. Kablawan tayo pa na pagayam, ang Lilakuya, Tilantab, Santa Cruz, Ilocosar. Ni Agnes Obrero, Titalab, Bantay, Ilocosar. Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kita tingaroon ti Mauria Sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada.
sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kugumaken ka ngay pudno sika kanayon ti harapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika kanayon ti harapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ngitawe ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyak ko alipate uray pa'y adagtun ikay tanin sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika kanayon harapaap ko ket di kanto mapukaw tuy lagip ko uray pa'y aglabas ngitawe ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biag ko alipate uray pa'y adagtun ijay tanin uray pa'y aglabas ngitawe ikariken
masusuro biyag ko alipain uray pa'y adakton ijay tanen uray pa'y adakton jay tanen At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras, nga alas 8 ngintay panagpakada. Ikablawan tayo ruda pagayam, Rolando Gamuso and family, ti Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro Candon City. Hasta mo tingala Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, ni Joano Romero, ni Jau Romero, ni Sexto Sino Marcandays, Rubio Galimuyod, Iloctor. Hasta mo kinanita Labayo, Dinwandas Montigarciaga, si Bigbiga Sudipon La Union. Ablawan tayo pa pagayam, Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Cito Barchita, El Constantino Dormente, de Barangay Banucal, Lidda, Iloctor. Hasta que Melba Rosario, Imelda Valdez, Barangay Patpata, Sikin, Candon City, kini Camil Gasatan, di Barangay Paypayad, Candon City. Kablawan tayo mo na Alex Manaog and family, Kisapang Galimuyo, di Locosora, ni Pastorano and family, ti Rubio Galimuyo, di Locosora, kini Rebecca Dagsi and family, ti Kalumbuyan Galimuyo, di Locosora. Ang kastang tinangil Rakuya, Ilantag Santa Cruz, Ilocosora, Agnes Obrero, Italagban tayo Ilocosora, ni Linda Ontaril si Ontara, Tariwas Banipang Gasinan. Dagiti kayat na mga irwarte installment ng motorsiklo, at tuyin ti Rosecroft Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosora, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. Idjaya na kadakayo tinaparta ka proseso, Ken di kalidad, branded ang motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa ito ruray nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarti kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawaran ng plano mga irwarti motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotora. Kuyogin nyo lang umay to opisina ti Rosecroft Dom Philip Marketing Corporation. Tagdati agur oray 1,000 pesos. Agun ko nati tunggal at damakuyog na customer. Nagdati sa studio tumawag. Ida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na nakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation. Amasarakan ti Barangay San Juan National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager, Binoy Bagayo ng Agyo, ti Radyo Tiradpas karagiti, madanunan nyo kakapintas, kay naisong mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, tapnin sigida mahala yung mutlang di 1,000 pesos no makailuwar ti motorsiklo ti customer. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID, in may salang ako may kara. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagi timot nakabaya din ti motorsiklo da
Inkayalanin na kita yung uri dyan uwara. Si Arte Motorio, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Astamot kalagitisan pa yung nakala. Si plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpababa 2014, inkayalanin nun iklem sa dyan opisina del Teo District, Kandun City. Itugot yung lang itay, Xerox Copy original luar siara, ti motorio agraman valid ID. Arawin papagayam nila, agsipod tulaybos manin, ti oras na tinayto ya programa, sa umibing ayo kilandani tilukan dyan, kitintun manin malum na bigat, padaanan yung tumanin, kita maray dayaw apagtengan nyo. Alawin papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, ken rabiw amin na pada-pada. Sinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, pastamutin ti TV Side TPN Channel 13, ni John Vincent Gamintong. Ken to'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you, babayon.